ntushobora kumenya ngo ejo tuzoba bande cyangwa hirya y'ejo mugawe mu ndoto ziwe aramaze kubona ko ari indoto izoshika ushobora kuba wo mumenya uramuzi ndaza abo muri Kongo mu Burundi muri Uganda mu Rwanda muturindire muri Suforce. Reka dushimire cyane abantu mwatanze akanya mu biganiro twatanguranye muri The SOB Show muri season ya mbere aho twaganiriye na Young PDK. Uyu akaba ari numwe mu bagize The SOB Show asanzwe aba hano muri Houston, akaba ari direct, akaba ari numu producer, akaba akora n'ibintu byinshi cyane byinshi cyane, agira edits n'ibindi byinshi. Reka dushimire Bosco wo muri Missouri, Pastor Salvatore nawe nyene akaba ari umukozi w'Imana akorera muri Missouri. Tugashimira abo mupira w'amaguru, team y'umupira w'amaguru y'abarundi isanzwe ikorera hano muri Houston. Reka dushimire Felix Bamboneyeho, uyu akaba asanzwe aba muri Boston mugabo ukaba asanzwe muri ico gihe aba Boston mugabo aba muri Louisville, Kentucky. Reka dushimire ari nevyuka muri Suforce Dakora na Elifaz. Tugashimira Fenias n'umufasha wiwe aho batuganiriye kujanye rimwe na rimwe ni bibazo abubatse bakunda kuba bahura navyo, na cyane twe twaje hano mu bihugu by'abazungu. Reka dushimire cyane Swang Chikiza nawe nyine uyu akaba aba muri Suforce South Dakota. Tugashimira Pastor Mwana Yankwa, uyu akaba nawe twahuriye muri San Antonio, uyu n'umukozi w'Imana. Tugushimire cyane mukozi w'Imana. Reka dushimire cyane Celeste, hanyuma na Crowd nabo nyine twarakoranye ibiganiro nabo nyine n'ugwaruka rusanzwe ruba hano muri Houston, akaba ari abaririmbyi muri Huduma Choir yo mu rusengero rwa Restoration ya hano muri Houston, Texas. Hanyuma tukaba dushimira cyane Athumani nawe akaba ari umwe mu barundi basanzwe baba muri Suforce Dakota, nawe nyene tukaba tumushimira cyane. Reka tuje muri Dallas tugashimira umukuru wa UBM News, uyu nawe ni Eric Nyandwi, nawe nyene twaraganiriye kujanye n'ibikorwa byiwe n'ukuntu yatanguye umugabo wiwe n'ukuntu yatanguye website yiwe, ubu ikabikomeye cyane ikabizwi mu karere. Hanyuma tugashimira tugiye muri football, dushimire cyane Shabani Simeoni n'umuhinga cyane mu byo kahise, eka ndetse akaba yaratukoreye ikiganiro cyanegereje benshi igihe yavuga kujanye n'abakozi b'Imana ingene bimeze n'ingene zari bimeze muri Afrika, akavuga agasobanura cyane no kujanye n'izina rya Yesu canke na Yesu uwariwe. Reka tumushimire cyane. Hanyuma tukashimira cyane umushinga ntahe Bucumi Aremake, akaba ari umwe mu barundi bajejwe canke mu barundi bitayeho imico y'ikirundi, akaba asanzwe afise umugwingoma abarundi benshi bazi ku izina ry'abatimbo hano muri Houston. Akaba maze iminsi atembera muri Austin, eka muri Amerika yose. Nimba wifuza ingoma ushobora kuzomurondera Aremake Bucumi. Umushinga ntahe turagushimiye cyane kubona waremeye kuganira natwe nabo mukorana mu arico gikorwa cyacu cyo kuvuza ingoma ziserukira Uburundi. Hanyuma reka dushimire cyane umushinga ntahe Nkurabayaga Alex, aho batuganiriye bari kumwe na Akizimana Idi kujanye n'itiro, aho bavuga ko itiro rishobora kuba rivuga. Turabashimiye cyane. Dushimire cyane Kaburungu Set Kaburungu, uyu n'umuntu akomeye cyane mu Barundi, asanzwe aba muri Hawaii. Mbwa muri ico gihe twakoranye ikiganiro yari muri Dallas Texas, niho yari asabye indaro cyangwa niho yari akora muri ico gihe, mugabo ubu akaba ari muri Hawaii. Turagushimira cyane gose cyane birenze. Reka dushimire cyane abana, twaraganiriye n'abana basanzwe baba muri Houston baganiye na The SOB Show. Tutibagiye cyane gose cyane umushinga ntahe Mariko Nkurunziza nawe twaraganiye, uyu akaba ari imwe mu barundi babashinga ntahe baba muri Fort Worth muri Texas. Reka tubashimire cyane kubona mwaratanze uwo mwanya, tubararikira no kuza mu gice cya kabiri iyo bita season ya kabiri itanguye muri uno mwaka wa 2013 ushira 2014. Tubahaye kaze rero, ntubanduke ahuri. Reka tugarukane n'umutumire atanguranye n'ikiganiro gishasha cyo season ya kabiri. Murakoze cyane. Ni Steven Rafael, ntubanduke. Uburundi, Abarundi, eka nabo muri East African Community, muri The SOB Show ibihe byose.
reka tubaramutse abakunzi ba The SYB Show. Iyi ni season ya kabiri itanguye kurukurikirane mwabonye mu myaka guhera mu 2012 ubu akari umwaka ugira 2013. Season ya kabiri The SYB Show iratanguye. No kuvuga ko uyu mwana kuze ategezwa kwerekana igituma ariko arakura. Hari benshi ashobora kuza gusaba umwigeme. Abavyeyi bakana ko ariko arakura. Nkuko mu mazi imisi mubibona twabivuze. The SYB Show itanguye season 2 tugira tuganire n'umwigeme umwe mu bigeme bo mu karere mu bigeme bo mu bihugu by'iwacu asanzwe afise indoto nkuko abandi bantu bo kwisi bose bashobora kuba bafite indoto kenshi tukira abana bashobora kumenya ko ejo tuzoba bande cyangwa hirya yewe mugawe mu ndoto ziwe aramaze kubona ko ari indoto izoshika ushobora kuba wo mumenya uramuzi ndaza muri Kongo mu Burundi muri Uganda mu Rwanda muturindire mukanya kugira ngo murabe uwo mwigeme n'uyu turagarutse mukanya ni Steven Raphael batazira biko muri The SYB Show season 2. Uburundi abarundi eka nabo muri East African Community muri The SYB Show ibihe byose. Nkuko mejeje kubabwira cyangwa ngejeje kuvugana ko turi kumwe n'umutumire ava mu karere ashobora kubidondora akababwira sinake abariko izina ryanjye banyita Mugisha Mulisa iryo ni ry'ababyeyi bakunda kunyita ariko inshuti zanjye zinyita Jenny N Jojo Chess yo kuri Facebook. nuko turanezerewe cyane kubona mwemeye kuba umutumire wa mbere muri season ya kabiri ya The SYB Show. Twarazungurushe cyane mu mwaka ushize cyane muri season ya mbere turagiye henshi ariko uno musi duhereye mu rugo aho nita mu rugo ni muri Houston ko ni gusanzwe Mugisha tubaye kaze cyane kubona wemeye ko woza muri The SYB Show. Murakoze cyane. Kaze cyane sinzi icyatumye we wiyumvira ko waza muri The SYB Show ni igiki cyatumye wibaza ko waza cyane ko waza muri The SYB Show. Well, gituma cyanzanye hano nuko nabishatse kera. It's like my dream. Numvaga nshaka ko naba actor, ubundi nkunda kuririmba, ariko numvaga ko naririmba nkakora na actor. Nicyo cyanzanye hano kugira dufatanye akazi kamwe. Okay, ni byiza. None muri actor yawe cyangwa kuririmba kwawe hari abantu mwo mumaze gukorana cyangwa hari movie mumaze gusohora cyangwa bibonekana ko bawaje hano kugira ngo ubwire ko mubo twakorana ibiganiro mwaka ushize bamwe baravuga ko bifuza gukina cyangwa kugira act mugabo atabigeme bashobora kuba bobona mbe nawe byo bimeze uko ubu maze kufite umugu kinamo cyangwa ukoreramo cyangwa nawe no kurondera abandi mwokorera hano. Oye cyanzanye hano nuko nashatse kugira ngo dufatanye umurimo. Okay. Kubera ko nabikeneye kenshi ariko ntabwo nabashe kubona abo tubifatanya so naje hano kugira nyine ngo mubifashemo dufatanye umurimo. No kuvuga iki kiganiro cyacu nk'abakunzi bariko bararorera hariya ikiganiro kirabwa hano mu isi kirabwa mu karere iwacu Rwanda Burundi Kongo Tanzania n'ahandi etazini ni yose Canada ni hose ubwo rero uri hano uri ku isoko byashika abantu benshi babifuza gukina ama movie n'amateatro ubwo bakubonye uko niko byifashe mwe mufita imiguru mushaka gukina ama movie. Ni Steven Raphael turi kumwe na Mugisha araza kutuganirira byinshi kubijanye n'umwuga wiwe cyane kubijanye n'indoto ziwe. Reka tugaruke muka Uburundi abarundi eka nabo muri East African Community muri The SYB Show ibihe byose. Mugisha watubwiye ko wanezerejwe no kubona iganiro cyo ko nawe waza kugira ngo dufatanye umurimo cyane ufatanye n'umurimo n'abandi bantu. Mbe kubera iki wavyumviye? Ituma nabyiyumviye gutyo ni umurimo nkunda gukora ni ikintu niyumva mbese ko muri future ngomba gukora icyo nshaka nkumva ikintu feeling comfortable numva nshaka gukora uyu murimo. Kubera iki wiyumvira ko
kubera ko nkiri umwana numvaga nshaka kuba umuhanzi w'indirimbo kora indirimbo zanjye nkashira iruhande ariko nizeye yuko umunsi umwe nzagenda mpagaraye muri studio nanjye nkore icyo nshaka gukora. Okay, none nk'abantu baba bakuri hafi bakuzi kuvukira umwana muto ndazara abavyeyi papa mama cyangwa abandi bantu hari aho boba bakuzi ko woba ivyo bintu bibiri kuba waba umukinyi wa movie cyangwa wa mukirundi bayita ngo na mareresi niko numva babivuga sinzi mu zindi ndimi zindi ko bavyita gute hari aho boba bamaze kukubona ko izo ngabire cyangwa ko waba umeze gute? Aho bamaze kumbona nashize indirimbo zanjye ebyiri kuri YouTube. Movie yo mfata telefone ndi kumwe n'abasaza banjye n'abasista tugatangira nyine gukina turi kwikinira gusa ariko nkumva ko umunsi umwe nzagira abo mpura nawo asigaye nkakora umurimo wanjye nshaka gukora. Ni igiki gituma uguma wumva ko ufita energy yo kubikora ukumva ko hari umunsi umwe aho kantu gatuma wumva ko umunsi umwe bikobera? Igituma niyumvamo ko umunsi umwe nzabikora nuko niyumvira ko nshobora kubikora ari ibintu nshoboye gukora atari kuvuga ngo ndi kubyiga ahubwo nizeye ko feeling comfortable yo gukora icyo nshaka. Uko niko biba bimeze nk'abana b'abantu kenshi turakunda kuba tubona twicaye ku ntebe zakozwe n'abana b'abantu turiko turaraba hirya yacu amazu yubatse yakozwe n'abana b'abantu. Mbe muri abo bantu uremera ko natwe tuva muri kariya karere bishobora kuba turabana? Namwe ndabyemera. Mvuga twese jewe nawe ko ahantu bibaza ngo kuva muri Afrika cyangwa kuba turabanyafrika cyangwa abarundi abakongo abanyarwanda tudashoboye. Oya kuvuga ngo uri umunyarwanda uri umurundi uri umunyamerika uri umukongomani ntago bisobanuye ko hari icyo utakora. Buri muntu afite icyo agomba gukora mu buzima bwiwe nta umuhangayikishije. Ubundi iyo washatse gukora umurimo wawe urawukora nta mbese navuga ngo nta mutingito kubera ko ubu feelings comfortable yo gukora icyo kintu ndumva ko nta muntu wagihagarika. Ni ugukora icyo ushaka icyo wumva ko feelings comfortable with it warangiza rero ugakora ukagira future nziza. Okay. Nuko bimeze reka tugaruke uno munsi turi kumwe n'umutumire ni season igira kabiri muri The SYB Show itanguranye n'igitero kinini cyane reka tugaruke mu Rwanda. Uburundi abarundi eka nabo muri East African Community muri The SYB Show ibihe byose. Mugisha aho ba n'abavyeyi muko bivuze mu rugo barakubona muri izo ngabire? Cyambere ndashimira abavyeyi kubera ko abavyeyi bamfata neza cyane nukuri ndabakunda ntago nzi ukuntu nabaho ntabafite. Iyo mbabaye barahaba naba mfite ikingoye bakamberaho. So papa wanje na mama wanje barabizi ko nkunda ikintu cya music cyane kubera ko ntago haba second ntari gukora tari kumva ijwi ry'umuziki. Nahora ndi guteka n'abandi muri hehe numva music. Ku act ho babona tundi gukina n'abasaza banjye n'abasista bitewe nuko numva ko hari icyo nshaka kugeraho ako bakambwira ati hari igihe umunsi uzagenda ugere ku cyo ukore icyo ushaka. None uriko urireba urabona ubereye ijisho kandi navuga ko nibikorwa vya papa nibikorwa vya mama. Gira icyo ugiye ufata umwanya muto ugira icyo ugiye mama icyo ugiye papa ubarebe hari babwiye ko nibo batumye nanje kumbona nambaye meze neza nibo babitumye barebe hari mama na papa ndabashimira kuko mwandeze neza muri ababyeyi sinzi ukuntu nabivuga gusa Imana nsenga ari izabafasha asigaye rero mubeho ariko icyo nshaka kubabwira nuko mbakunda kandi nzabahora bakunda. Ndababwira yuko nyine numva ko nshaka gukora kuba umuririmbyi nkaba nshaka kuba umuntu ukina nyina ama movie ariko ndashaka namwe mubimfashemo. Nukuri ndabakunda ntago mbizi nicyo gituma nshaka ngo
hari icyo nakwigezaho ningira icyo nigezaho nanjye nzabereka ko muri ababyeyi gusa ndabakunda ntago nzi ukuntu nabivuga. Okay, nkuko bimeze murumva ko abashimiye cyane abavyeyi hariya. Ni byiza cyane ko mwebwe abavyeyi mutubera karorero mutwereka inzira mbi n'inzira nziza. Reka tugaruke mu kanya kugira ngo tubandanye na Mugisha. Uburundi abarundi eka nabo muri East African Community muri the SYB show ibihe byose. Mugisha doje kuvuga ugiye gushimira abavyeyi hariya bakubonye. Mbe nk'abavyeyi bamwe bashobora kuba banga abana babo kuba boja mu byo bifuza kujyamo, bishobora kuba turi mu gihugu giteye imbere, bishobora kuba corekura talent ku bana bato canke kuba ari we wese. Abavyeyi bashobora kuba banga abana babo kuja muri ibintu by'imigwi wababwira. Well, nawe uri umubyeyi urabyaye ufite urubyaro, urumva ko nyine hari igihe umwana agenda agafata imirere mibi, ariko ndiringira ko bandeze neza kandi bazi uko nteye, so ndumva bitazabagora ko bareka kugira ngo nkore umurimo nashatse gukora. Mu mico yacu twebwe nk'abarundi, we urabona ko navuga sinakwita ko uri umukongo cyangwa uri umunyarwanda, urantunga simbizi. Mu mico yacu y'ikirundi abigeme ni bake cyane bashobora kuba bovuga ko bajya kugira actor canke arabaririmbi. Wabakangurira iki canke wababwira iki nk'abigeme bo mu karere kiwacu? So icyo nababwira, ndumva ko hari ababyeyi bamwe bataba bashaka ngo abakobwa babo bajye kwambara wenda nk'ubusa, bambara imyenda imeze ukuntu. Ubundi murabizi imyifatire yacu ukuntu abakobwa b'iwacu ukuntu tumera, so ni ugukora ibintu bizahesha ababyeyi bawe icyubahiro, apana kubasuzuguza. Okay. Iyi ni impanuro ivuye kwa Mugisha nk'umwigeme umwe wo mu karere k'iwacu. Yavuze ku bavyeyi, yavuze kubigeme cyane kugwaruka nkawe. None Mugisha, indoto yawe ubumva ntiraboneka, waje muri the SYB kugira ngo bakubone banakumva, kwifuza kuzashika kuki cyangwa iriya ndoto ubona niyi? Indoto mbona mu buzima bwanjye, mbona ko ku act nabishobora kubera ko nta kigoye kirimo, bitewe nuko mfite iyo motion yo kuvuga ngo nzakora icyo nshaka, icyo numva ko kigomba kungeza muri the future nshaka kugira. K'indirimbo zanjye ndashaka ku walkinga in the stage, abantu bumva music yanjye, apana kundeba gusa ngo bavuga ati nibiki, ariko icyanshimisha muri ibyo nuko nakora ikintu nshaka gukora, ikintu numva nkunze, ikintu numva ndi comfortable. Ndumva nta kibazo. Muri make uramumva Mugisha ukuntu ariko aratubwira, ukuntu ariko aratuganirira, ukubona kuyiwe. Kenshi dufate nk'akarorero, Obama ataraba Obama cyangwa ataramenyekana, nta bantu bari bamumenya, nta bantu bari bamuzi. We rero avuga ati nifuza gushika hariya hantu. Reka tugaruke mu kanya kugira ngo abandanya tuganire. Uburundi abarundi eka nabo muri East African Community muri the SYB show ibihe byose. Mugisha, wavuze ko kuri ibintu, wavuze kuri wifuza kuba bariya bigeme bashobora kuba bo koresha nko mu gutangaza ibintu gutyo, sinzi mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda ngo bavyita gute, ngo n'umwuga ukunda cyane, urifuza kuba nk'abariya, urifuza kuba umuririmbyi, actor. None ive byose izo ndoto zitatu nk'ubu ko waje muri the SYB show, uraronka uburyo bwo kuzikora wowe nyene canke uroroherwa cyane mu kubikora, canke mu gihe uri kurimvira kubikora?
well ngiye kubwanye nta bushobozi mfite ariko ndabizi ko nkora indirimbo zanjye ngenyine ndahimba karirimba ariko ndashaka ngo zisohore ntizibe mu cyumba cyanjye gusa mukaye ndashaka ngo zisohore zigira icyo zimarira abagenzi banjye ndagira no ku actinga ntago actinga wenyine gusa ushaka abagenzi ushaka abantu babigufashamo ariko mbonye group idufashamo nka SYB byanezeza cyane bitewe nuko nakora umurimo nshaka kandi nkumva ko ndi mu rugo mbese feeling comfortable mu byo ndi gukora byose ndumva ntakibazo. Aho ni Mugisha turiko turaganira ni Steven Raphael muri season 2 ya The SYB Show nkuko twababwiye twebwe nk'abantu twoba dufise ibyo dukora mu gihe twoba tutabihaye agaciro twebwe nyine nta wundi muntu ahari ashobora kubiha agaciro muri ico gihe wewe uri urarora kino kiganiro ukaba umenya Mugisha cyangwa ukaba ushaka kuririmba ukaba ushaka kugira actor yari yose nguyu ngaha benshi murakunda kuba mwifuza ko mwaro nk'abigeme mushobora kuba mwokinana mu movie wavuga ko biri mu maraso ye nico cyatumye avuka umva nico cyatumye aza hano kuri nose rero ubwo numva ko uciye kuri we ukegera n'abavyeyi biwe mukubaha no kububahiriza kuko abavyeyi niyo soko ryacu niyo soko ry'ubuzima bwacu twebwe nk'ugwaruka muri ico geni wacha kubavyeyi nawe ukaganira nawe mushobora kuzofashanya mugashika ahantu kure wavuze kuririmba numva ko abantu barifuza kumva ukuntu ushobora kuririmba kandi wavuze ati ni ibintu numva ko nakora ndi comfortable nyene meze neza abantu bifuza kumviriza ijwi ryawe uze akapera ntoya rebe hariya kugira ngo mama papa azavuge ati umwana wacu kweri ari excellent ameze neza. Ndirimbo ngiye kuririmba ivuga ngo nilikwambia nakupenda na kantu gatoya cyane ariko muzakareba kuri YouTube aravuga ngo nilikwambia nakupenda hakuna mwingine napenda ni wewe tu mimi nahitaji roho yangu iko yako nilikwambia nakupenda hakuna mwingine napenda ni wewe tu mimi nahitaji roho yangu iko yako na yako ni yangu mpenzi wangu we sogea mpenzi wangu we sogea siwezi kuwa bila wewe siwezi kuwa bila wewe ninakuhitaji maishani mwangu ntivyoryohera byose ntivyoryohera ngaha murumva ko ni ijwi ritari mu vyuma nijya mu vyuma naho urumva ko ari bindi bintu reka tubashimire cyane kubona mwemeye gutangurana natwe umwaka wa 2013 uri kurashirira mu 2014 muri season ya kabiri ya The SYB Show. Jenny Steven Raphael obikunze bashobora kunyika turi kumwe cyane muri The SYB Show. Bye bye na hutaha murakoze cyane.